ni tin ISUA nen ngai thatu zong te chibai vek ule kan pathianin ni thar lom tak min pele ta a anena lom thu atharin isoyang u voina tana kan ngai thla khole tur hi Entawn Atan ISUA di lom khatna ani donani engkima acha berber le moi berber dua chen omle chiante nei ang apyang o na khovela zong lal ISUA lawa chuan ha dam na reng silo khovel platform le pathian platform kan thliar sang la tukhi acha berem kong engkima hian byak ina ani emo office ani emo sikul le kan ni tin hun man na zonga hian pathian atel ve tur ani lain telna chin bik ane chin hian buaina le harsatna shiomna tam tak min thlena lim taka mai tur kha lungai na min thlen fo chin ani television lama kan mu fo kan lem chan thiam te rimoi tum tu te hos zai tak le zai thiam tak te ti dan kan han Entawn khavele rok chin te hi o an sam ti dan an thom no in bel chin te keima nia kan han in wa vele chot mai chin te hi kanin en fia deuh chu angai ani midangin an moi pui kha kan moi pui ve kher lova anin me angkha kanin me ve kher heklo kanun ani a ilo buai angai lo itimu idu dan dana I omna khan ibulami te tan buainat na satak asyam theyasin itaksa abet hawa khan engchin khange itho chua ileile kan pathian thu chuan athang moya piang ati kha ishevereng chin donya kan in cheina le thil nei te hian kan pathian hi achoi moi nge kan pathian ming alya khu zok le kan nun na hian thil tam tak tonga khovel ni chiar liam tur kan ni awangin kan nun kong shwai tu le kan Entawn Atan papa ISUA Krista chupe kan ni a ISUA ni se engtin nge ati ang ti hi kanin zo fo angai ani ri hlo le mi pat me chiat na e ru na le twal tha na chu kan ti lo mai thea achul huna chuan in khom lo ngam te po hi a hun ta em le lal ISUA po khan sabat nia po khan achul chuan dam lo po atidam mai si a chungkwa a harsatna alo thenga pa berin buaina siamin fate thaphanga an umlaya nu ber lo in khom tlat mai te hi a fate kha thamwan jok se kan mishing pui te mit mai kan ven wang ani chok lo mo ngai thatu du tak lalpan mal som jang se amen.